cara bagaimana kita nak calibrate atau recalibrate blood pressure kita dekat Amazfit T-Rex 3. Okay. Actually kalau dekat Amazfit T-Rex 3 ni, okay, dia punya blood pressure ada expired tau. So kita kena selalu calibrate lah. Aku rasa tak silap aku dalam sebulan kena calibrate. Dalam sebulan kena calibrate ataupun 2 minggu. Tak ingat. Okay, so kalau dia keluar macam ni, kita nak check blood pressure. Dia kata calibration expired, so kita kena recalibrate dia lah. Okay, so cara dia, korang kena buka apps Zap. Okay, Zap apps ni. Okay, yang ni, gang. Okay, Zap app ni. So, buka. Okay, dan kita akan cari, siapa yang pakai Amazfit ni tahulah kan. Okay, akan cari dekat ni lah, device application setting, kita pergi more. Okay, so kita pergi blood pressure. So kita, dia akan keluar kat sini, recalibrate. Calibration expired, so kita kena calibrate lah. Dan untuk calibrate, kita kena sediakan blood pressure monitor. Okay, yang ni dengan kita punya jam lah. So, sekarang kita keluarkan kita punya blood pressure monitor ni. Okay, kita kena pakai untuk kita record kita punya bacaan dekat untuk kita record bacaan dekat kita punya ni lah, dekat kita punya blood pressure monitor ni. So kita kena pakai siap-siap. Okay, cara penggunaan korang kena tengok dekat dia punya ni lah, punya manual lah dekat alat ni. Aku rasa semua orang dah tahu kot kan, kita ketat-ketat. Okay, ready untuk pakai. Okay, yang ni aku tak tunjuk kan. Okay, aku dah pakai. Okay, aku dah pakai. Right, aku dah pakai. So, sekarang kita tekan je. Sekarang kita tekan recalibrate. Okay. Dia kata available for people between 18 hingga 65 je. Okay, avoid alkohol, avoid rokok, kopi. Tapi aku dah lepas minum mocha ni. Keep indoor environment quiet. Okay, free noise. Do not work out before calibration. Jangan buat workout lah, apa-apa, sebarang aktiviti. Not suitable for pregnant women and patient with contraindication. Okay, so sekarang korang tekan OK dan korang tekan start. Okay, dia kata wear the watch tightly on the dominant wrist. So kita akan wear pada tangan yang kita pakai alat tu. Okay, kita pakai dengan ketat lah. So aku pakai. Okay, so dah pakai. Next, wear the blood pressure. Okay, kita kena pakai blood pressure lah. Dekat sini blood pressure monitor ni, alat ni pakai. Okay, next kita make sure to sit still for 5 minutes before measuring. So kita kena duduk diam 5 minit. Okay, dalam masa 5 minit dalam keadaan rehat lah, berehat. So kita tunggu je. Okay, start the first measurement. So kita kena ni lah, start kita punya ni blood pressure monitor. Okay.
Okay, lepas tu dah dapat bacaan, kita record bacaan kita lah. Okay, record measurement detail, kita tekan ni. Okay, record it. So, berapa kita punya ni, kita record lah. Okay. So, next. Kita confirmkan reading kita. Okay, so kita take a break. Okay, take a break dalam 30 second. Okay, so sekarang kita pada jam pula lah. Okay, wear tightly and remain still during calibrating. So, kita kena duduk diam lah. Kita calibrate. Okay, one of three calibration complete. Continue. So, kita akan on kita punya pressure monitor balik. Blood pressure monitor. Okay. So, kita ni balik. Record balik dengan menggunakan blood pressure monitor. Untuk second test. Okay, untuk second test dah dapat bacaan kat sini, kat blood pressure monitor, kita record dekat sini lah. Okay, record dekat sini, berapa kita dapat. Okay, so next, dan confirm bacaan. So, kita take a break semula. Okay, macam tadi, kita ulang. Macam tadi, 30 second, kita rest dan kita akan calibrate pada jam lah. Ni. Okay. So, kita tunggu kejap. Okay, calibrating dekat watch. Dekat kita punya jam. Okay, 2 of 3 calibration complete. Dan kita continue dekat sini. Dan okay. Okay, kita kena keep worrying lagi blood pressure monitor. Ini untuk last bacaan lah. Last bacaan. So, kita okay kat sini dan kita record semula bacaan terbaru. Okay, so kita dah dapat bacaan baru. Kita record. Okay, kita record bacaan tadi. Dan kita next dan kita confirm lah. Jangan silap record, okay. So, kita take a rest lagi 30 saat. Dan kita akan calibrate pada watch lah. Okay.
Okay, then blood pressure successful kat sini. Okay, nampak? Blood pressure successful kat sini. So, kita... Okay, so dia dah dapat lah. So, sini complete kat sini. Alright, dekat apps. Okay, so sekarang dia sync lah. Sync dengan jam untuk bacaan setiap berapa kita set kan, berapa 10 minit apa 10 minit per jam ke kita set kan sehari. Dia akan baca dah. Okay, melalui apa yang kita calibrate tadi. Alright, itu saja senang. Okay, so siapa-siapa yang nak buat calibration untuk Misfit ni, okay, korang kena sediakan blood pressure monitor satu kat sini yang kita pakai. Lepas tu kita kena pakai jam lah. Dengan jam ni kita akan pakai apa ni, sama dengan kita punya alat ni. Okay, so kita pakai tak ni lah, pakai elok lah, pakai properly. Okay, lepas tu kita buka kita punya apps dan kita ni lah dekat sini, sync kat sini. Okay, dekat more ni kita pergi blood pressure measurement. Okay, blood pressure measurement. So kat sini kita akan ni lah. Okay, sync dengan jam kita. Itu je. Okay, simple. So nanti dia akan record lah setiap berapa minit kita set kan. 10 minit sekali ke, setengah jam sekali ke, kita ikut pada kita set lah, nanti dia akan baca. Okay, guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.